ye bibia na ye ka wansama on respond ye ntie nyame asem. Jeremiah chapter 23 verse 9 eba tifia asem say edifo no atrofo no asem. Okay, in verse 11 you say na edifo ni asofo nyina nhyira Awurade na me fie mpo na mehu mo bone Awurade asem ni. So what you say wo ye sofo na edifo na say wonim se wakora ho korogye dia ma Awurade a wo gina Awurade sumpie so a ukuta the real zeal of God a wo de ye adwuma e de na wo shiru e de na wo shiru odifo enunte na o pa kire se nka wonya adofo me mamo akwaba eba too much GHS so meeting ede na ama owusu na se hu mi se anom se asem na esi ena me di emu enchemu ede ebremu na me ko ensem no eso no eye Reverend Obofours asofopeni awoda Anointed Palace Chapel neba spiritual son Angel Bazuka waba abonte na abonte awabani an ordinance nsem atese wafemu ene ebetu abonte na wochire mu kan ekira mansan se Honorable Kennedy Japan expose awoye on the stage show no ka de na nka no to apa obedwem na nka ne nsem de nka eba tese do sa na epi Ghana na nyame honhom odo ene ahweye ene prompting man tese wo free Kumasi ba akra bepe Honorable Chiakwan ansa na expose no kra beba so no wo bepe Honorable Chiakwan ekutu nanim ede chopa ene esu ede sire ne se osire no ne ba wafom den a onipa mreyo pata no wonti Honorable emfa ne fom so enche no na no pa che se eso Honorable akomemu ma che se expose ebufu wo mu kro de expose no kra na titi free no so ema no treating se eba ede efuto kra eta no so na Angel Bazuka yi oye South African pastor so e Ghana ni a South Africa na oye osom ewo nebuzafo asem nchemu ne me de basisi a twemi for me mamo akwa babiem eba fide so nyakopon enhwam semunya otwen ehonhom Prophet Bernard Esem ne day owo me seti so nsem nya papa yi dia na menya no na tese ne nsem a anase na dwenche efa ensem abetodwa no na yebe bobo ho ewa no nti Prophet ma wakwa ba Joshua papa ibi aboko I salute the ocean I'm salute first me salute too ibi aboko papa Holy Ghost fire and prayer minister chapel. As I for man what to sing. Yamia Dumubia who day such a concon. Ede asking. Yanko and Seminole Street. Angel Bazuka, South African pastor to say, Osaye, Reverend Obofours Yaya de APC. Ne spiritual son. Ne some of the other two just say, Honorable, yes, they were born a chems who call and now say Cocotopa and no one is saying. The quite son of Fako Yana. But I know she, Oka bibi family na se menye ya. Adenti na mekopacho. Ebia, waka chem se prophet, one me yira ba beda. Ebia prophet wa ba be wiamade na menye ya. Adenti na me be paucho. Ena ya papa Kennedy Japan so ba bia obia no mesere Awurade nkwatenten e de to kra so mesere Awurade se o ma ne bambo a eyija aprada eni mununkum dum eni chinsiam from manager from asiade no onfo ntwa no fie hu nyina nsia because this task enye izewu esum ne han fighting against the demonic entities a won so no nyame mu no minim ba bia papa wadua ne ho ahyede but me dia me serese Awurade bambo enye kese mfama no okay oba sa Angel Bazuka iso a kan Jeremiah chapter 5 verse number 12 osi wodi atro ewa Awurade ho eka se orenye yehwe na boni bia erema yenso na yerehun afna ana ekom na edifo no beda ne emframa asem biara eni won nanum sede ebeye won ara ne no edifo no wo me bada ne emframa bibia ni won manum Bible so sede ebeye won ara ne no so what you say ye fro edifo na ne nye kire se wo dia won nsode mane now wo dia edifo na wudi ko saawo enti saa so you different would dia koso anadi wo ba koto de yenni
So what you say? But unse the trend that Oma Fano, a ya. Just say, Woma go Christo and you want to some level beer. Oji who could insist so. So what you say? Sir, your frost so ye deep for us, I won't hear Bonnie beer. I didn't know Copacho. Empelifo said the old Chasan when him said Nechi Achia, and Nunti sent from Sobata Nipa went to obey me from one Aquia or Namso, Adiana, Nesum, and Nunti so who is a honorable Becan Nasem, Nunti, why or Nipanosa, who said from so on, so Bren was into a corner, and none of Bonnie Benny womb. Mimpan, sir, Mikai, sir. I haven't perceived maybe be a secret so much. Be a secret to know. What do you have no Casa? For be a secret to know. Me wo near your program, you baby. Oh, I show you an room. Now, do you for be baho, any ma back could 32 ever die. Okay, ah, need not by my name. Hey, sir, one more, only a very tricky so. Or ya, sorry, oh, sir, or ya, sorry, I need be a mom. Ena odifo bia ne eyeball eja. Okay. So what I say a torture. Ena the trademark of the prophets and also I was a corresponding. Enti difo we na make us asem we so. Difo we ye adwuma. Ah, kakra no abam oba wa sori. Kakra no we di mpabua dia ma oba no ase. Owi ase be hu me. Ti one day metiwa na nkonko acha me se me hwa ade bi di. Difo ne ye adwuma na ne hu nyina e naked. Ne hu nyina da ho ne bi o shatade but ne hu nyina da ho. Okay. Ti oya so na honkon ka chem se me nhwade lucky one maami bia ne ye bompa ya ma ne so be ware one ne die maame ne ye awo matri o one maame ne die ti maame ne nso nim se ye nim dida so ati ase ti ye ya so de ya de henya honkonkron ye bowura am dade ko de ti kra ko bodan didi ti tramponya na nkuku fo bim na for secret ni bia bonten na me se de mo paani oye di fo nti na mo bia mu nam ade ama no hallelujah amen on se odwi ne ho a onti ase odi fo de usisu a ware so ati ase se de be ya betimi ate ho kon aye adwuma na so nyame yani ba to ware ya oba bia sha na so be so are meboa ese bible class so ahun ni ahwe se bible class so ahun ni wan kasa ko so ma ahwe so ati ase so ahun mu nyina wan kasa ko so ba ahwe what you say all the apostles the prophets o ma hwe as target main target ayoba me can say the last time I minimum grant interview a witch from the dark side ever visited me physical say opeden onim de ba pese bibia bia no manso ne kom ne eguram na ofra me say da me tie wo tuma gh na mani age o interview wa bia secret pa o hey pese me sia na me mansam tumani obesia me say no hwa me moma so o sia me a o because me besia wa me hormones a me hu nyina awade de aka me hu nyina ni nyina pagya ija de nyina aboma no so te me sia na me nde me ho me ka tell say ma me hwe manim no hwe me moma so wo si ni tirase ti na ye pete me ka tell say me ade ba kwa me chiri ni bayi ohun say fere mu me fere wan dabi oba ni mu fere o maybe wo say obi ka say hwe manim aye nsem dabi o say usia me na ta hwe me moma so a say me wo hon konkro timi mu Kristo timi mu okay so ati ase ena maso abie mani abie the five senses ni nyina abie ti bi sia oba no ohwa ma na busa nse bi de ade a be chiri ni bayi but oye asori bi prayer tower leader eh me mpese me ba asori ni di ene asebo sa oba we yi o na me ka chen se wan hwe ni hu ye de hon konkron ba ye no o ti asafu mu kuta ade we di gina nyame asafu mu so ye prayer tower leader but na bayi ko pa so ati ase but se unye bibia na e ka wansama on respond ye ntie nyame asem Jeremiah chapter 23 verse 9 eba tifia se mo se edifo no atrofo no asem okay kan verse 11 yo se na edifo ni asofo nyina nhyira awrade na me fie mpo na mahu mo bone awrade asem ni so ati ase se oye sofo na edifo na se unim se wakora ho kroje dia ma awrade a ugina awrade sumpie so a ukuta the real zeal of God odi ye adwuma ede na ushuru ede na ushuru
odi for anything now o patch lesen ka wonyai na ona bonka te se ne mre yo nto abonte na obi anti bi na te se wo me fo mo adwen afa no ho no oh fo mo adwen oba pa de wadwane no onen ba bi otete de wadwane no onno ni ba bi otete unse eya na eya say the real prophet of God na nkasa no eya din say obeba into the limelight de ntia me ka ne sa ne say se nyame de oye wo ekuro we su a oduobi nsu be ye wa ha oduobi nsu be wa ha but se oda hon konkon a pa obe people we chi do akọ the real prophet of God nchen but enti said you mo TV su radio su ye o enti sa prophet bia chen evangelist apostle bia chen evangelist but the 5-4 minutes omo nyina ye adwuma ba ko obi ayeja se oja bedumu a enu na ye to akomsa na tuntwa ho na to agimisem me oba bia ba ya so de pen me bompa ya man the course be bompa de me say onfa ne santu no de nsa e wo me nsa yem na be piano bo ho the church of congress be piano ti wo mo tia wo ntia man kan man kim sa hade sa ne ya no ensi wa ha adanti na so me bompa ma no do nsa wo me nsam e de na paaje ni e kan pa egu mu no awurade odi for okay mami mbisa asem say edi for asofo mreye nim ho ana te say mumfom mu ye kronkron mu ye krogem hu ni ate bibia ni mu ho a enye unse se awurade yi odi fu ana asofo apostle evangelist pastor ana se teacher odi kan carry so atiase obubem oyiwa na oye usa there be obesiu so atiase anse no awurade be piki di fu bi afiri abusuan ntem no so atiase e wo sa okura ho kono so atiase opa ho atifi efini nkika boni bebrebem na do hu si wo e ma konchene mpa bo me no ka say me yam that was last week am go hospital doctor catch me say me nya konchene ya manhwa me nya ulcer ya konchene intercede ama manfo a so atiase that was last week ya but so ko share di fo bi a odi ade be muamu aso akata so but na ne Christ na koma so abusana se na koma so apede enya no odi fo bi aye odima odi fo bi aye intercessor me I was a prayer tower leader before onfumo I was a prayer tower leader before so what I say answer na me graduate free ho ento do free baby no do ko baby no do afa no ofre na ba me tie rade ni o direct so ba me nchen ya nanim pa na hu ne ya de ye me ya o ma hu nanim da but from the shoulder say ba ewurade odi for what kind sem no o kan bi ka ko si bibi so say honorable shene dwumadi ase say we expose asofo mu ndi no kware manyame no wabobo edin bebre nanso no edu ni din so no eno hu say the everybody by the onu ka the announcement po ena honorable man wan kana se boka say na wotwe na o mesi mu no ena ode ne ho se me ba bonti na no no tie ma no edi echire ebepe honorable chia kwan pa na cho na eno no ohonum no no si ni nsem to na eno pa che say won mo ye ka o mo nsem gu abonti no mo de aha dance abeka o mo mre ye ho nti ne ka o mo nsem gu abonti ana on se de make an se eya o man ye mpe no kure so ati ase ye mpe no kure in essence ma men sam emie quotation na mekin kan no a Jeremiah 23 verse number 30 o se na Samaria difo ni mu no mahunu nkwase asem wo de ba ehye nkom e ma me man Israel efome na Israel na Jerusalem adifo no mahunu ahodwiridiye na wo se awade no odi atoro na wo se enibonefo nsaden odifo odi atoro betima adifo odifo anu oba bi da se dia kwa ba ku ndi e ko hye wo ta wiwi ma wiwi de wona so de dem so ati ase on se nyame frewa obi a wo su ni ban a ewo ni mu but try na se wa kono so so ati ase try not to say yesu kra bon sam kra eso no hwe nti o try no wonru yesu ni sunu so na te se o hwe ase kakra bi no anti no difo call e da no so na yira na unse enyira but ebre adom na se said the first na who operate within the realms of the spirit
so what I say o take you ma ba sisi a nyoma ne ba be take o edubons wa dwe no te ho no I said that because of animguase ne ani wonti no apia ma obi no obi ye no te wo but onu be je ni monyam but nipa ne na awura mu ba onu ne oyo asa edifo bebre oyo asa I know one prophet of God that onina me mantem sometimes me hu na na no ye mobo prophet no na mo ne osobola spiritually okay osobola ene de hanko acheni ne nsa ne nan me hu ni bia na me yem asem me hu ni say ya because of the spirit no the spirit of the prophet is subject to the prophet no me hu ni bia otimi hwa me be 10 minutes but me ni bienti a o hwe me but akasa obebre no approach ene ye omodin anya no bia na angel Bazuka ya ye bia o ka se enye se o yesa onse de papa we ye yi meka se uye difo na se unni boni bia ti se difo ya bible mu oni odwamanfo ekoda ya ode ne poma ma no ode ne nka nyoma bi nkapo bi ma no a Jacob ye ba fi afei ye se wan no ba we ekoda ya oba no se a me de obema no de beda na meje ne poma ne power of authority na meje ne ntade bi nti bema ne poma no na nti mo hwehwe sa bema no manim yes ya de e wo fa awew what is scenario na say and I will show bible mu all the hard prophets of God the hard apostles a man and the chase one because of Satan or use a man as a vessel to them enti o portray una say o kra ho kon menti mpie o me kra da bia mpie da temptation 90 me pa wa just me bia just 6 on the temptation ni abonti da bi me bia me ko to ade ma sama be sem de me ti me twere kronkron ho be ba na me ti odi odi for ye de ensem no ebewe nanso pese mi sabi bible ka o ye proverbs all baby say kasa de wo we esakra ebufu sa esanka ebufu me de twi no na bible aka same way ye eye honorable ankasa na smode bible on say reverend Obofours enkana nko won won sempi anko pese nko nka but o sha brand no obre no ase e na o sa wonyansa enti se ono so ne san etu sana money adu no hu se nsem beba aba pontin na nti onam so ko bu kotodwe e patwa na no nye bible nsem anu odi so e de aye nenuma okay nkan Ezekiel chapter 16 verse number 44 bible said ye natie ne sana ne batie said ye ejatie no sana ne batie okoto nya de yi onwanuma me said if omo ne ye church members ni bi e de die e ma ne ba manim but enye fine so what you say office na no ba da enye fe se me bo mu di nkura ma boycott ma gu ba bi office o wa ya so office na ba sus na suhun sawam what you say mo ko pede on suhun sawam mo rade suhun samanya body ne mankani ne yi ahwede de di firi oba enti de opeso di firi no de beba so what you say but enye fe okay on say the main aim in the realms of the spirit no in the satanic world one person who go Christo som enti one for any diabolical means any ways be one person who go Christo som so what you say but nyame nko ani nyame difo ni wo mu ye mpene wo sa so what you say one aim so person who sata Christo som na for wo do som so what you say e de obi a mpape obi anyi anije na ni namu sa say Christo som na ato bahai enti se etoba afi Kristo be strike so what you say wo main aim ni nyina no wo main aim enti se me ban se Kristo fo ni amom so kakra bi pe asemmeba odi for final words to dra e ma do fo no so mfe mu aba me final words ni se me srew wa kosa demonic pastors ni edifo atrofo mo conjure demonic pastors womu conjure demonic powers adedan wo asam chechere wo asam ebo ne po mesrew said ye na no your sister you frame me say spirit yi tata no so for the defo no so frere so mena sorry o mena sorry by force mesrew obapa menua ba menua branche ma me papa unim said ye honkonkon tie unim said ye Kristo honhom etie mesrew oboni ani diem
ma ho kwan na nyame ensiesie o keke oba pa bema ma ho kwan na nyame ho emfa mu mesrɛ wo ma no ato odi for number e ka ho e mo mo anwumrei mesrɛ wo adawroma mo a mo hwɛ efiri amanone mesrɛ mo ɛya anadwo de so mu course no efiri 2 o'clock ko me gina mpa ye mintimi mpeke ko obɛfrɛ me a akyɛkura ne anwumre by 8 o'clock me number ni 0249 631 876 0249 631 876 and a bio 020 385 1633 020 385 1633 Holy Ghost and Fire Prayer Ministry ye hiamwa bebre bra be support ye ni ntimi nyina ye na so animu amu ankasa peace shalom manuato anuato ampa odifo akasa enunti obetimi ede wadwentwe efa ne nsem a wokan no so aba abetodwa ewo ye comment section honum na biem so no hye so ye wo IG page ye too much _, obetimi follow your ye the updates of stories bebre na eto nti honum no woko ha obehu story bia wo pe enim ehun ewo honum na ebiem so no bomodia subscribe na share ye video e ma dofo say won say aba bebre wom efuto wom nsempi ene yedi won komo wa enu ti wo share no na obi so ehun tese nsema ekoso no no so femu aba no de abone brand ende hu ya pa share e ma adofo ene ebusafo nia midi de na ama owuso amene Prophet Bernard Esen ne de yesi nkonya di nkomo da se ne ye be san edin hyemu bi makram Oniadafo ahaye GH too much ena ohwe malope ena kase osofo malope me hwe baby a me nko baby a too much GH na mo be video ne to ho na me subscribe ka me ho nyenko hwensem pa wo ho me da se makram